Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, tak sao point rewlak. Just wow. President jong Khasi Students Union South Khasi Hills usamla ribok dingdo ulaong baka jing pambiang ki an ban perkheng ni ka jingrong gibriu ki banabar syakathan seora ki bawan kum kinong jong akai kalakta shisha bahadu baki briu ki banabar ki yo banwan le yaki kam sniu hakathan seora ulaong baka jing yo rong gibriu ki banabar hakathan seora mentak la long lan sabapalat ulapan kan mau ke jing syak penyap uraja regawanci bad hakatu kapur ulaong bekinong seora kelami bantang membeti ngaulam Henry hakapur ibu sentio haumat jong susu tampan dan tang sangut ki dekat ke KSU bali ibu sentio bad om dan bayoi ya ka jing sop pailan umat jong susu tamro halor ka jing persya ya ka public hearing jong Sri Cement Limited usamla ribong ulaong bagi ki try mulung banti mau ti syap tang dung mo khiuru omlong Henry company ki bahepan ki baklong daki po silum ru kalong nang taula kren ya ka jing kam Bakathan seora kalaki hakakam jengok kai perthai. Henry uloong bakaspa jong kaseora pan katuut sabar. Bat kapisa kam telun setia haseora. Namar bagi company ki bahe ki basna hotel ki siwan seora sisin sibenai. Banwan kit ya kapisa. Kabagi kamai naki hotel haseora. Usamla ribok ulah kerennya kani haka jingelang jong KSU kabalalong menta kasngi ka khalai tarik unailar aja pon riu hayo seora. Nagaliam jong kaseng habiyadei bagamat kebenungkong ya kejing syak membor kejing syak yubor hagabiyadei bat kasri simen hagabaya ka hearing la shulek tu la lendet habla khot tangi kibriu ki ban ai kejing kersyam nrei la persyang de gumne kumtai ban khangla ban khanglentino ya kiwei pat kibriu kibadan ya kejing temu ban persyak ya kejing wan jogane kasri simen limited Dikata kalau kapan palang, lese bun na pedang jopi kimbu igi jinggali, bagane kamat, bagane ka agenda ka pengekran menta kesni, kam syam ladai syakane gadong kini kathai. Nraitang kawai galong ba, kandai ke jingker seutia, nagamenta kani kathai seorang, bat pilayoi, ngan syu pasyap jingmut kendiat, nama nagaleang jong kesorga, kidon kikam kibakane lese galong kabadai. Hendrai kidon pat kikam kibakale lese kapan poi si kejing tombor hagaba tang kendiak sni katkum kejing penbana jong kasorkar bajong dari India hi baragawai yang sayo i kejing landu hagas ni saja tendrai hagajing perkhat jongi kum kisamla kibakit nagabenta kalongkor jong kalawai bugari wajai benreu ya gabri huyong trek kari khasi gabai nisyo bangidang sa undum bangin ya rakhe ia kata kasni kepala itu jauh dari India. Namar balai ni nagale yang kasen ni sloban ong ia kata kekentin. Namar hadu kali kekenti ke pemerintah. Nyimsyam lalong kita kibriu kepala itu. Namar haga jaga lajong tenteng ni syaktek lakam. Naduk bakamai gaji, naduk keterai kakta. Kendiak ngan syuong ya pi kejinya dai. Bak kali kejingwan jauh ke company. Hantai hadis jantia. Kadondru kejing palang ya kejing tak kamtam ya kene katang kejongi namar dan hakisnem ki beladet nakapol syakapol nakalang jong kasorkar lembaga forest department kakang persya ya ki prakan jijongi bakin ti siap bakaong bang idei kinong penjot ya kamarian banget berlek dah kata kalis kawai yang syuong pak kabangi kung kinungeram jong kaseng isnutu balada ki prado ki prasan jongi ki trai bak im jekpo nagabata benti umau marpo kendau nadu ki mau ki siap ter tang da kelengkan do mo kiu bak kumju do kabormet bang penisep kan ki bala pinang bang ipenjot ke kamarnya hendrai banlek mining pak bang seu si sorkar de ki kror bangwan de ki puk shilo ban penmadan yang ulum bro kiong bakale pak kamdei ke penjat ke kamarnya
แต่ฮัลโหลกระตากนริมมีกุมกินองกันดองนี่ฮับบันประคัดง่ายนี่ฮับบันเป็ดสนีเก๋ๆกินกว่าจงกว่าSorkar hakum kani kejuk pemerintah kalau tang kenyang kau jom ke sorkar BJP nang tai lapor Delhi pidai berpet bersaki bahaya kata. Namar kumpan pensyaya pipa pintip kawai kalau ba syakiwi kiwi kijaka jom dari India baya kijaka ki kendau ki siap lalong try dak sorkar. Hendrai ka per ha kijaka ka ba kari khasi bai bathon jongi ka pengidang don hapo ka schedule tribe Kamtam ke jingkiat jinda jo ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kapan isya iba ni kitrai muluk nilong trai ala ki jong ki hendau ki siap. Hendai habang nilong trai kan daong tak kasorkar waktu siap lu minut tisu. Nilong trai ha kan grukom. Kata kan ki jinggeli. Bad ha ju ko por kasorkar India ka ju kuruk ya ki mar po hendau. Sekiwe ipa ki jaka namar ba Kajaka hi barabor kadai hapo kejilpet jong ke government lani jong ke sokar. Hendrai ka pher pat kumbalong ha ka jela ke jongi. Hendrai hanta pat nakalian ke government jongi kamnang bantaw hidung kila kilenti. Bantawa nyaman habang ya kren ya ki MLA. Ki mai kala legislative. Habang legislative kidai ki breu ki nong tawan. Ban pensya nyangi ki produk prasnam. Ban pensya nyangi ki trai muluk. Hendai kalau ba ya ka anjong kami khalai jong ni la shu copy paste la shu put tu la ka anjong kiwai pat kiri di bahak apa kari India kabaya ka kendau ka siap lalong try ka sorka hagi ju ka por na so bancu pen palang yepi namar baka sorkar jela jong ni kumpo POE syakani ka than ngamdei ba pen ho ni don kam ya kala kamai ya kayo kapat Hendrai kumbalong hakatan jongi balakiu ba kejok kai perkei. Hendrai bila dibentip bahang thi harum jong ke Jiba Resort barpoi hapok shnong put manan ya ketua Jakarta nakalian jong ke government lemba ke tourism department kau ban sna ya kita ke 5-star hotel kapawat kirum simit lu kila bendam nadu ke pasan sepak tengkah. Hak juga por kane kali ka plan ban peniap ya ki produk prasnam jongi ki badan ya ki homestay. Nidai belong ki breu ki BOE jengai namar balai ka sorkar ngat supata ya pi kelayo iluk nakinu kinenti bakayo revenue nakanu kinenti bakayo tax nakanu kinenti bakamyo bat nakita kinenti bakamyo kan sa persyang banyo namar bakasungtu baya ke kendap ke siap ngilong try mangi Barang juga pola dan ngitihi ka sorkar kan nung atas watang si tengkaru. Hendrai ada ka penbor yang iban kang benti siap ni penjot marian kan phale ka mining tangkat ka kalayo ya ka revenue ko bahe. Namar haswa ba pinle mining pinhak ban sim si crore sa po government. Dan si crore pihak ban sim di tax ba bahe ba. Nadu ka labor department. Nadu ka forest department. Kumta terter. Kata kadai ke jingtmu bar ke JOE jong ke sorkar. Dan kan dia sini dengan suya tu kanaya bi lemar ni. Jadi ki bat kam shinong. Kadon kawai ke proposal ke bawan ban pendit penbiang ya kayo. Hangtai hapok shinong jongi. Kiau bakani ke skim kawan na po England lengba ke basin development. Hakata ke jing ya kren kiau ba ya kani kayo bat penbaha bat ban shina ngamban si ban kren hang ni bakan mi ke jing shisha bat bapin ya tu. Kiong ba yang ini kayo kapisahkan poi dari haki SSG kita ke central group ban peniak ban penbiang bat ban sna ban haki juga por kiong ba namar bangim syariah ingin kat kam sno Basawai anda ada kita kayo kini ki managing committee ki management jong kayo jong ke market hakapa ulang ba sno ulang tang Sharman nrekin hak bender lang ki breu na pok blok ka audit kanwan sisin si benai Tetang hangkang lasu pendek jenggut bang latif bahaman kikam dijam ke revenue ka ba ka government kampat juyo hadu kini kinti pemanta kadai gayo nomor ya kayo lapet de kisnong bada kijaka ti bapet ki de kisim kedai na kata gurukom kin persyang ban penbaha ban peniat bak kayo kan solong no kamdai syu kayo ubayati jadi yatit na bu kipor kulong kuma kumla peniat ngai kandai kum kata kamol ke babrihat ban sebenarnya
Tajuk ko mga kren mga yang hangni matay kani ko banadin. Hakapor mo mensua di musur kadang internet naduk bayan kani ke building mulai ngasno ko bayway ka aram. Kamde syu ko musur ka dai ka bayway. Kai gayo ngan chupan saya bi gamot ba habang idon karep kaream udan upan san kilo udan uru hadam ar kilo ngijuang hayo sisin sayo bangindi ladang ngila ngila pek no syi. Hendrai kumbalong mentah pin hakwan benai ya gayo ko kamar pihak ben pendiang bet na kapor sa kapor. Kata kadai kejin perkat kaba ni na kalian kibriu ngimu i jengai bak ngim su su. Te kendiak belum jirong ya kapor na markimat kibun. Kawai ka ba nga sukwa ban pasyat siya ka sorkar kalong. Bahatan sora kamtam ya kajaka kati bapiong jong ka tourism bapilai ban pensna ya kata ka 5 star ngasau kandang jengai kanenti bak kandang jalan kat ba kasen TSU kadang-kadang. Namar balai ba ka sorkar jela jomi pinju perkat bahakam kwa yang yapi uduk ukup siliang usam siliang banaikan. Namar hapaka ash gibriu ki banabar. Kaai kan ke kendang sudah. Kamdan ke jingtai, kamdan ke jingsna, kamdan kata ke construction bohong aktif nongway. Banle ya ke jingtai, ke jingsna ya ke construction kinle itaki breu ki banabar ki bayok banua ya ke Jakarta. Ban habakiyo maki ya kendo iwe udah kan nganu kuak banyak sok berteng. Ubadon ya ke hotel hangne ke bahe. Udah ada ke government of Meghalaya ke pelat ini kata ke Jakarta bangin list nyilengi kloy bantong begini-begini kikro nomor balai nyilalong try junom. Nyilong try junom hakan urkom nomor bah. Lada ke construction ni lada ni ai sanction syaka government of Meghalaya ni online spak kro. Balada pikwa ban shimno yang ni ke Jakarta pihak pensing syaka kata ke company live spak kro yang dijin perlut ban pendit pembiang yang kata ke hotel. Bangun banglatif tikna bahkan nomaksih. Bala ada kansel yang ketendar untuk abang cim cuma itu unhak bensing yang tak pisah yang jeng lojeng sel. Hendai kawai yang suka abang ai jemut nimkangi ke development jauh ke government. Hendai tang kawai ke jemut kalau ba. Lada pikwa abang senai di hotel di bahet. Penyut dah kepisah jauh pai ba. Ngomong dah pisah jauh government pisah pai ba. Namar ni nyarok tanya ke government hendai ngintip. Bahkan dia kepisah kan ke jauh jauh pi. Nadu urit uriau kop siliang sem siliang berus pak ngisi ke jauh kata. Kali kepisah ke jongga jopi. Te perlu ya kepisah upai bak hakurkom ke badai. Selahi ke government ya ke building hadu benda biang ya ke 5 star. Sapelat kendar undan ukasi jongi wala tang bansyuran. Nrai ukasi jongi bila kini inti lupa ban kesi bandung ala nomor balai. Pia tan ke kendau bangin tehi ya kai nda kita kisah kurur ngatrai unum don ujai bendre ulan udo senam jongi banai. Pai hadu kini kinti pemerintah 4 don bamin syakmat habaya dei gabai. Nrai ke government kepisah kadang kali bensenang. Bak anda ada pendiang ke government kali ben perlat tenda ngatrai wat kilo seorang kila bensyuran dia kata. Nomor ke building kalau alek ke government. Nrai ke government kalau bapak ekhan. Bagi kemen palat bayar ke MCCL ruban penkelan saya kata 5 star hotel. Kila kemen palat nomor balai. Bahak kata kapor kumun syuat hu ngerandai kumu. Executive member jong dorbar hima ni ayat raya slam ngobagani ke agreement. Ladang ite ataupun memensuang ite simen kadai betang ka hima seorang bat kesorkan. Hendrai ladang ite temai menta kanuan ke hima seorang kesorkan bat kanuan pat kawai ke private sector company ini kinu-kinu ki badan ya kepisah bante ke government bensnai kan kita. Hai ingin long terai. Takada balik ke simen ke sekelam. Kibun kibriu kidawa ki hendrai pim sungfu ke terai. Nomor ke government napok ke MCCL kamyo revenue kang sinayaru. Nomor balai baka dai jong pai ba. Sisin bong jong government ka dai jong pai ba. Bat na kata kada ki ong bangima su ben penkim. Ya simen kum ke jindal pisah ke sorkar metafi ong bakama. Kala ngano ben bakala tang ba bakamban. Habaka kwat ki stakeholder session long ko ba ka option ya pi gadan menta sang ban suai be ya ka. Joy. Venture, kamu berasal ke company, ke government. Kila kamu ki company di banabar bersenai ke simen. Kata kadai ke bangga syukwa baniat hu halor kita ki jingyaki ki baja satrai kaju kan sawanja ladang im sutu i ke jinglong terai hapok ke beri nyu terap jong jong. Kabar ku mensyuya keren ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act kata kaan kila pen long an nadu waraja kat nreu
Kabamut babarok kibriu kibawan sawai ha kani kabriu hinyau trep ujongi kibomdai ki pradok prasnam kibawan nagawai pak kejela ki hapar pendiang ki pak kislah pak kasnam banna kali kasnam ki hap bersubmit hakata kabati ong ka district task force belakni da DC deputy commissioner kinder nagali ang police department bara juga por kila bantum ya ki local authority kamu ya ki klik social kata kampung kam hadu kan kini kisi pemerintah kadang pensuki haga juga por nagali ang jong kaseng ya kata kamak uidawa badi ben pentrai kam no kamploy bakamat kabawai ini keren kadai ka bamiju kendo nagali ang jong kaseng habe dei bagata ka kam na kapor sa kapor kata kadai ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security Workers Act arpo kata kadai ka an ka ba perking ya kijingwan rung jong kibriu ki banabar banwan bela syakane katang ki jongi hindai haki ki por ki pemenshua ki o kibriu ki banwan bela syakane katang ki jongi kindai tang ki skill labor hindai hadu mentangan kelinga ya bin so bo kaseng ka shuturu ikini kino trai ni tenu nomor balai ba lemba kani ka an ni shu upload ya ki kot kisla ki adhar ki epic hapo online sankham bin kasil layo benuan trai nimtit ki skill nekim skill nomor balai ba pi lada pio ijengai pek tang hapom pinong kakam go bomla okasi ban shukhem untuk menteng nen dong si hajar la to upa te si hajar suknyot adu dakut untuk atif apa si hajar ki orang katu kakam bomla okasi hak ban aikot aisla yo kan menteri sini ni kuat ban pensutu kadai hawar kata nimdai bangiyaki bangidan ya kata kijin tu baong ban penduk long ya kata ke development ka bapi bi kuat tegaju habini ni kinong bolai ki ai taka kot keslai ki dikar di West Bengal ki dikar ban keleng-keleng ki jela ban wantrai ko seorang hana ba kakam ba ki kasi ki ma ndalap chati shasat udan besyatja ma syatja kasi udan pekhlek dahalai ukasi 4 nang mat ban klek dahalai ban bak bersyak kata kaba kadai ke jinge balada ke sorkar ke penteri kam hok shisha lada kasna ya kata kaan ya galiang jongi nak ni kata saudara ni dawa balada pe pendik pendiang ya kami kaya identification registration safety and security for local art group bagi pendik pendiang kamu badai tangki skill labor ki balak banuan rung kata kamu simbol skill labor kadai tangkatam ka ba ki pradok prasam jongi ke pala hak kidon ngila kono kasnalif nagali ang jongi pradok prasam ni padio Hendrai kampung sin mentah lemba kani ka an nyamde au shu no ka an nyale au ka slip lemba kani ka slip kibri kiwan ki san pau kinjo pomut barwan bala syari ka jaga ka jongi nyekran nyakani kamat ka bateng teng mangi ksak wat hayin haslam hajakala jong ni miokam kapa ubanawai na ar uam syari injaw kulet syara syong la jong tei ki berding bahe Bakawai bergabung asal lo wak kibri ki baju yang rensan makana mensyua ki baju ben dekar ndai mentah di badan hakabor ngandi ya kenduk markmat ki aida bai yu jat bendai kasih jongi wa balai kendai kasih ki am bai kasih jongi jaitu kasih jongi lammi kadi duma kasih jongi tan benshokai wan trai kendai saw lahe ngoi kasih jongi den bong ma bi baju ai ngam perbola hi ngo pilih bukan Bi kawai bangin suya ben kamlo. Ni lap yuai ni on ben ukasi macam itu. Kalau breu hari kepercayaan. Function ada kata dari kasar menghak orang Islam tong kata di mana bentuk sai ini. Kali kada hitam kajing ada bang asal apa kambun sin pada ini breu jongi itu. Dikloi berkerjaan kata ban ben galade bermu hasil itu. Ukasi usimran kadang kau ke Jakarta balik berkendal mangi oh bu dekat usim aspak sempau sisi ukasi jongi usim ada terus pak tawa bin ai ukasi jongi aspak sempau berangkum berumut tu laput ini masuk besar mereka mengukur pemelakuan besar antara tentang sitayo kalau kau ada aspak sempau sisi benar nak bawa ke kepala kau okey buat nak kau
Kata kali kelenti kapal ni nak kalian kaseng ni juyaki nak kapor haba ni ke kendor malaan. Bak kawai pat nak kalian jongi nak kalian katai ni so bendawa nak soka kalau. Kiai kikot dorkam kiba banyo ya kata kamai keraya identification registration safety and security for worker act arpo kiai kikendor ni hadu mentang yang syai neritang kawai ka ai rakwa ek sokar bakal pendrum. Wah, ka NOC na kiklik ng siya jom ka bajaka kadai gubernur ka. Ka NOC jom kiklik ng siya na ka bajaka kadai gubernur ka. Kuno pinsu ang bahay niyo mensupa mabi ng kistray bakadon kijitray ka bama ikasi ngamnek namabat haswa mentamu ikasi ngilong perma. Ni jubuk ikendon bayu sosnong msyaya chu palat ka prawaji. Katmayang bekar pede bersumpah kepada government benang kini cerai hari ini uya nak sipong pangai dan bau keadaan kebangi penmi terkadang orang baka NOC tu bidai penrung NOC kadai benerkam ni klik secara hapa senong joni ladang construction penhapon tri di kar kimpala banyo ia kaneka mekaraya identification registration safety and security act kat pakyo NOC ni klik secara Bayo dan kisno bakim syak ikibri benar benar ini bijiniat balapat dari sokar yang dari ke SIR nitip bana ke sispa atau ke sihajar aku sawut pras pakut kini kita kibri kibersuan robi ai syak dikatain kibsyang ladan ya kata ke ipik joki kimi kipa haswa jo raja san kat ko bertaan jo dari SIR teh lai nimpek kata ke heri kinle to ne kinle sisya ngatrai ni kun ginau sora ni dan ai tiga mon tiga dia lada syak ni hak bereki na banta kini ki prospa kat sawut ki belasu penrung tu ki berang hak isnem araja kan reu kan nyo kun ta ter ter hadu menta ndai lada ki pai pak sedin araja san kemi parum pak dan badan hak tiga jaga Tentang kadang kamat kabana kalian kasen ni juya ki nak bawa Singapura. Tegawai pat na syukur abadong baki kena kisamla bilong kibri bela syurur kampam ni kiprakan dijongi kibri kisamla kibondong nak kaseng bena indon kata kemensim bangin trai nama ba teng ni juyo i kibri kisunjarno kilipno haji komen jong kibri ngawang waju efek komen nama ba komen ke ada pimle nong le be kawang be dan bila kawang nama syatian so kamen peniat beri kamen proklamasi kata kali gelenti mulai bidi bersuatu kalau gelenti ke badan kalau gelenti ke bawah teh hak juga por pak ladang ipai sekalian tungkam tunjam jogene ke sokar jomi ni itu bana kalian kasen bak ni tipsai kasen ni gadawa berpenduk ke personal interview kadai ka kam hakakam tungkam tunjang lala bonong hakatin kasih kadai ka kam kendor Nama ada pito ekor tes ngidawak beliau iki maksud ngidawak beliau iki mak ada ngidawak beliau kapon hendrai hakam interview ka bangi syurung marwai tambah kita interview ka dikakam kendor Maupun we pralok jonga wong bahadu mentangan untuk kam sokar syuk dengan ngakit kisin ngapai personal interview udah start auto ngan dapai personal interview ngatarai bakim kuah ela ban aikam ne bila teknikai gibril jong kinong nikmat ngatarai kikeli besul jabok wong ngang jubah jabo kata kapor berandai chief minister Dr. Mukul sama kyo kikeli go kikeli yang ati ang kena pitu kai ke terteng jonggalok Dr. Mukul wong I don't know kita kena interview yang how come you don't know oh she is not a celebrity kata ikawangi ni kuat bentik nama bala dah kimon menaikam hakakam kendong tengok kim keli borok kisube no tenak kalian kaseng ni dawa kata pada hakajo kapor nyinang yai wan na kapor sekatan berpensil tu tidak kita meneh kila ongba ongi bakla bendusni nama dengan ka program pendek posisi ki ongba nyumut bakadai hayo hakasniyo ngonga kam lelei kibriu kibio snow kisong tu nama ka judon ka kentin pareng kau there will be no good speaker, only a good listener. Om jodoh nama keren betebit, dari tak kilo snap tu betebit. Berkanai nga semua penpalang, ngan keren lupa, bayok dan manu-manu na peden jongi ni bakala terukum keren.
Yale ban penpalang yang kejing muncul perkat ke basyai ban nam idit kita kejing bakalan. Nama terpercaya mentala ada pimpet nadu ikelung ibarat tu. Imiak syuk yang kejing sisai, imiak syuk yang kejing syai nama balai. Lihat ya keren ada keren si sepak kendai kepada ini. Pilak kawai itu ibarat jo pilah syai lah spread beroi percaya. Bagi kelung ki badang kiru ki yo ibi kata kejing bakalan kena syuruh ki ya ka bahan tik syuk. Tedai nak kata-kata ki non snap ki betebit shin tengah kabade. Lesi niyang hali ban pensyaya piru kadang ka babakala pi kamtip kambha pi ndrai laga pidai ki non snap tu basta shin tengah kabade kentak ka bala. Kata nak kalian jumi gaseng niko ban pensyaya halor kini kimat ki jinyaki nak kalian jong gaseng ki siu. Bar haga juga por kindang bun kimat ki bana kalian jong ka ki siu syakali ka khan bangin sia kenduk nak por syakapor. Ngasno ba Nagaliang jongi ni slow sarong bagidon ki sama ki basma ban mit syakmat naganta kabha kamet jong paten ka bansawan namar baleng ong yata kantin kidon kibriu kabha haswa ban sedang program kiju kren ben kiju kentho markhamat kiong ba bola de kapor piskop kilayaki kiong anak au bakiaki sipor kali pisah kila kebum Ndai mangi pada badan hapok beaki yang nak kakam masuk bandayo ada yang salah nak di tibreu. Namar balai ni suatu tentang kakam sang balang ni syutrai ai. Nyimdan jingsil. Tentang halam dan jingsil. Bakba syutrai ai. Syang sahatanat. Syang sahalong. Wamada pi pisau ijat benri kumta turung tang sisin baro. Ngajin di laburom ya pi juno. Ndai kakam kaba pi amut. Kampung sin hi kibreu ki jak benreu ki pher nagi wai ki jak benreu ngala bano munde ni kilo ni kian ni ki pure ni haba ki kwa eganam ban kiu ya karek ki kiu ki benan tu wai habong hak ni tenalo unjula ya chu ko betah ni wai anam ki kasi jongi pat kim ju ko anam ki kwa burung berpois kebayak tengah beniang ban pensufu tengah kemak-kemak beniak keren ban hela tengah kemak-kemak hendrai ban ong ban haduk Banpoi hadap along ngate kenran sedin pipi sia keren kai ka kam syong along kam de kam basuk ki khna ki dan don haga jimpule mangi dan don haga jimpule lada ni syong haga along lakut kalawai ke jongi karya kamtam haga kam surga ni hak dan persyang benin daga kam kamai jakpok lada simet tenre ke ka ba ni kwa ban keren syapi ki boyok saw ya kan ke jing persawat tunghu ngatit Babarok pia sawa, barok pia yok snow, ya kei kabaki ya keren, ndrai tang kawai ngas snow bano, shin me kan badai, balada ka badai hakan ngono kopor, gin ban ai jing kersyam. Iperti yang tau ki Iwan, em kuwi ko prom kwa okhanai pi. Ivan,ไปคอนแบมกว่าแลสก็มั้งคันตอมฉันแน่ประดามนี่ทำเป็นโบดเองกินหลักพา Bon sen ki brum, juk kli phagi yang tang ki khmat phom chna, yi yo pyo dai. กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้กากรำมอต่อระบุนกากรำเต็มเอเทียร์ดีกีก็กองได้น่ะ อยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดมาวันนี้ทำไมแม่ยาวฮะ แม่สเตลงำสร้างเกี่ยวกับเก่า Pemi ni pedi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sain suruh. Ngaku ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai go nongkong daga simpul desain go ar dau hikai ke desain manage ya kan ga simpul desain. Gini ke cek tu ram sokar mah. Kam pada terang la do mesin dia sket kam kwa.